the slip roads. Kuringana na mucoro wa Kenha, uyu niguo uthio wa muthiunguko wa Jomoko ukiingira Thika tauni. Muthiunguko wa kiriu uria ukunyitithania barabara nene ya Thika na ya Garissa, iria nayo igucoka yaramio na gutuika barabara inya, igire cia guthie na igire cia gucoka. So these are the proposals that we are working on, how the improvement of flow can occur. And then at Gatitu intersection, this one we've talked about upgrading so that other traffic can go up and other traffic can circulate, and then dualing up to the junction of Kilimambogo. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi akiuga uyu ni mubango uria uri mutaratara-ini wa gutua Thika mucii wa kiriu, akiuga kwina kimanjika gia ciringi bilioni 5 cia gwaka barabara ici. Mbeca ciho project ino kuringana na mathabu maria mari ho, project ino ndegite kindu ta bilioni 5. Tukati wira wa haha wiki ni tukuruta wira ukurutwo guku na he wira ukurutwo hiana to thiini wa Nyeri na kwararamia barabara ino iginya haria gukinya haria Keno. Koguo ni project ina kindu ta bilioni 5, na koguo ithui ni tukugucia kigina kiigana na kiega kia bilioni 5 citonye haha Kiambu citonye Thika tuthondeke interchange ira turathondeka guku na nigetha kaunti itu yagire thutha wa miaka iri guku ino Thika ndingimenyekana ringi tondu gukorwo wi city. Maugite o hindi ya guthiururuka kuria barabara ici cigwakwo na kuria kaunti ya Kiambu irutaga ciringi bilioni 1 o mwaka kwagirithia tauni ya Thika. Atongoria a Thika makiuga gwakwo gwa barabara ici ni gukunina muhatikano uria ukoragwo tauni-ini ino na kuhingura biashara ona makiria. Blue Post andu ni mararaga muno nginya haha ni undu wa jam, na ruthe ndoigwa na kugia flyover. Uguo no cokerie gavana witu Kimani Wamatangi ngatho ni tondu wa maundu macio atwikire. Ongorora mwena wa Kaso kuu ni turekira rami ati umite Makongo handu hogerere Gatitu ukugera ya Kaso uthiumirire witeithie we uthie Nairobi. Hii tunafungua jamu ambayo imesumbua Thika kwa muda mrefu. Kama kenye kinafanya biashara isiendelee ni mambo ya jamu, na tukifungua jamu tuko na hakika biashara itafanyika. Nituamenya next year nitukuona chata ya guthina mbere na city. Kwararamio gwa barabara ino ni umwe wa mubango uria gavana augite ukuoya ihinda ta ria miaka 2 kamuira wa gutua Thika mucii wa kiriu. Ino ni ceceni ya Inooro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.